Jamani, watu wangu wa Afrika, nitaka niwakumbushe kitu kimoja. Mara nyingi sisi tunapenda kuangalia shida zetu za siku moja zikatufanya tupoteze vitu vya miaka 100. Kwa mfano, tunapata vitu muhimu tunavipoteza kizembe. Lakini wenzetu weupe huwa anatumia nini? Akili sana kuliko kutumia nguvu. Tujifunze kutumia akili nyingi kuliko kutumia nguvu nyingi. Tumepoteza vitu muhimu sana kwa sababu ya shida zetu hizi ndogo ndogo ambazo zinatufanya sisi tugeukane kwa swala la siku moja, tukajikuta tayari tumeingia kwenye matatizo ya miaka 50, 100. Kwa hiyo tujifunze kutunza vitu tunavyovipata. Ukipoteza kitu ni vigumu kukirudisha au ni vigumu kukipata, unatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo Afrika, mimi nawaomba tujifunze kuangalia vitu muhimu ambavyo vitatusaidia kwa baadaye, kwa maisha baadaye. Ugali wa siku moja unakufanya umuue mwenzako kabisa, unampoteza hivi kirahisi sana. Halafu nabaki najiuliza kwa nini nimempoteza baada ya ugali kukata. Tujifunze kutunza vitu vyetu. Kama tutajifunza hivyo, tutapoteza vingi na watatucheka sana. Au wenzetu watatucheka kwa sababu wanatumia mimi na wewe tu basi. Kwa elewa hivyo, jifunze kutunza chako, jifunze kuthamini chako, jifunze kuangalia chako. Ukipoteza hicho, hakuna atakayekuja kukuletea kama hicho wewe ulichokitolea jasho, hakuna. Kwa hiyo tutumie akili ipasavyo kama maandiko yanavyosema. Tutumie akili ipasavyo, tusije tukampa nafasi shetani. Ipo siku atatuburuza mpaka tutashangaa. Nakwambia.